Ek skakel julle, ek weet net hoor, een van my voertuie is van die pad af. Ek het baie dringend hulp nodig. Sal julle werkswinkel my dalk kan indruk net vandag? Ek wil die voertuig na julle toe laat sleep om te kyk of iets wat julle vir my kan doen. 'n week? Nee, dit sal nie deeg nie, jammer hoor. Sal niks wat julle vir my kan doen nie. Okay, thanks. Okay, I'll try someone else. Thank you, bye. Guys, come on. How can you be booked for 3 weeks? This is terrible. Okay, never mind. I'll make a plan. Damn it. How difficult is it to get service in this town? ChatGTP, tell me where I can get a proper dealership with a proper workshop that can sort out my vehicle in the Koga area right now. Thanks, Pew. Here's Algoa Motor Group's details. You can call them. They've got a proper workshop and can sort out your vehicle in the Koga area. Algoa Motor Group. Algoa Motor Groep, goeiedag Janine, wat praat? Het julle 'n plek in julle workshop beskikbaar en sal julle vir my kan kyk vir daai voertuig op die pad kan kry vandag? Okay, nou sit 'n Nissan of 'n Mahindra meneer? Maar ongelukkig nie, sal dit 'n probleem wees? Nee, glad nie. Ag, amazing. 100%, ons sal absoluut so vir meneer reël. Baie dankie. Dankie Janine, ek waardeer.